Indabankulo. Iyanibingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bakaNazaretha. Konzo wesabatha lasemini seyibhathela umbangela umdletshe wasethembeni inkosi inkosisa. Umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibenhle wabangcwele. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Hlabelelo senkumbuzo ezulwane, senkumbuzo uzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Ongenu Jehova Nazaretha ezi zulwana zenu Bandla lenkosi ngasikhulu sithandaze amen. Usamakhosi sunganisa Thixo umhlaba ebuhleni bakaNazaretha. Usamakhosi yakhulela izwini ngumvamelo wakho umdletshe wasethembeni lazwi lakithi nanga. Usamakhosi ngiyacela Jehova umhle ngimntwana kakhulu la Nkosi ekuthema ngafunda kwamnyama emehlweni Nkosi uvalo Jehova. Uyasinda Jehova ngoba uNkulunkulu wena awufani nalutho emhlabeni la abakhona ayikho Nkosi noma sifunde ibhalo ayikho Nkosi efana nawe shembe. Yakhuleka kubefundisi bakithi nabavangeli bakithi ngakho nabashumayeli nomkhandlu wonke ongcwele ophakathi endlini kaJehova ayibonke Nkosi. Isho njalo indlela yomusa sizwa kushiwo andiKhosi amakhosi ngibonana sizwa isho njalo ithi abantu basemhlabeni bathi ngisonto phandle mina nasendlini yasezulwini iparadise. Njengoba ngilapha eparadise Jehova omhle ungazi baba ngabibikho emhlabeni. Ungazi namhla ngifika kubazali bami. Uphethe usuku lwami Jehova omhle lokuhamba emhlabeni. Sesikubonile lokho Nkosi amakhosi uthi uThixo. Nikhona bakhonzali. Ngiyakhumbula ngomnyaka sigcina kule kalendala. Uma siqhamuka lapha etabeni endala sathi mase silapha eNazaretha. Sesizojika lapha ngemasebe. Kwaqhamuka izilwakazi. Enkomo eza iphuma kwezinye iy'nkomo eqashile lesimangaliso eqashile. Kubona Jehova ukuthi kubona uThixo wethu. Ngathi ngemuke lasihloma phansi ngaphambili amasondo. Lasemnisisho lathikisa ayisiyimidlondlo lafikele layisibuka lenkomo makhoza amali. Yayisigcwala incwadi yavuma amathamba ami njengoba avuma nangalolu yasuku uThixo lokho kwethu. Lapho uyathandwa eNazaretha futhi uyaliwa. Ngiyacela Nkosi amakhosi njengoba Jehova umthumile baba ukuba Nkosi ngaliwa. Ungenzeka njengoba ngiguqela ithuba lokuba ngaliwe. Kodwa ngicela umusa ngoba ngiyakhumbula ukuxoxelwa ingqalabutho yakithi ngelinye ilanga ithi umkhulu wami waba nothando
lokuyithanda le nkolo ngoba wafika egula ephethwe isifo selungu ikhona abakhonza amandla ephethwe isifo selungu esikhukhumala sibe singahangisiswa ngemihla yakho Nkosi kumzimba wesibili kuthiwa-ke ngoba-ke ngiye kakhulu lena ngiyala esefuna ukuzinikela ekukholweni ngicela ukuthatha isibindi ngo-180 thatha isibindi yasinda le ndawo enguyo sayasizoba babesho nami ngiyayibona yasinda Hozani yonke izizwe azeli basi elosigo aoza
kodwa ngiphume sengiphila. Yayisithanda nalensizwe salubaba, yayisithanda lensizwe omkhulu wami ukuthi nami ngifisa ukuyikhetha inkosi enkulu yangithi ebuhlebeni boNazaretha. Ithi ngala ukuthi ayikho lo daba ngoba ngabikho. Ithi zakhe insizwa ngolunga ngakithi kuphela ngoba sisuka esikhumbuzweni seNkosi na. Zakhe insizwa nentombi yaphuma kungahlombe yiyo le phambi kwethu maNazaretha. Amen. Yaphuma yathi mayiphuma namabheka yahlola inhliziyo zabo ukuthi ohamba ngelilanga ihlubuke lo muntu. Ithi lensizwe lalithi yabakhoma yamkhoma nowamkhulu amathi wena uhamba uhlubuke yathi yeke ukukhoma makhuma kangena emanzini. Bangake esinawo mhlambi ngomunye njalo. Asebehlubukile sinabona isonto. Nikhona bakhonza manje. Amen. Asebehlubukile abasolayo ngoba ayikho inkolo kumuntu yokusola. Ithi ngala ukuthi ngelikile ngingixoxela. Asisikhathi sayindlondlo umusale phambi kwethu umsipho wesibili. Ithi yathi mayifika lapha enyakatho lapha kwakusokuthiwa kusemziphanti sekuthiwa kusenkanyezini kwakunendoda yayithi njalo mayibona uNkulunkulu ithi kuye wena umfana kaShembe. So nikhona bana inkonzo yokusola imbi Shembe ungangiphi inkonzo yokusola. Ukusola ukuthi angabeka uShembe ubone sengumuntu Shembe akasimuntu uNkulunkulu makhosi. Amen. Uthixo owazi ukuthi uhamba nini emhlabeni. Ngoba basila uyazi ukuthi uphetheni. Uyawazi no-office ukwenza nongafisi ukwenza. Ngenye imini lolunyazo lwesizwe sokuhamba intombi engizalayo masihamba intombi engizalayo sokufika inkulumo ethi ngifakaza uNkulunkulu phambi kwethu. Kanti ngelinye ilanga ngikhona ngiguqile ngingahamba intombi engizalayo. Ngavela ngisukele esilwane sezulwini. Sathi wena usumphunga ekhanda kodwa uzenza ingane. Wathi wehlelwa yini? Ushushembe maNazaretha. Ungalo ngalomphukunyo nanguqe nayo ukuthoma khathini wayizwa lenkulumo. Ngajela ngizange usho nganguzela. Kodwa zenza ingane. Ngathi wathi wena ofela inkinga kuwe uhleke uyenza. Kanti wayisho lenkinga engizosho uzoyikhuluma manje. Yayisihamba lentombi. Yasizala lentombi yayibhujelwa abantwana ngeke ngakhuluma. Ngoba indaba ngifuna ukubabaza maNazaretha. Esenze lo Shembe layizwa ngakithi nanda. Nikhona abakhonza abahle. Ngifuna ukubabaza inkonzo yami sekubabazeni. Ngizobabaza ngoba leli thuba ithuba elingatholakali kodwa bengibabaza noma ngihambe enkalweni ukuthi uShembe usenzele ukukhulukhulu. Sihamba ke lentombi mayisihambile sekungena ucingo umfonela uMshumayeli. Ngaleso sikhathi nami ngase uMshumayeli uthi uMshumayeli ungakithi ubaba okuzala. Uthi uMshumayeli ngithi uthi usuzwile into mama wakho yacha usho ngesabatha. Nikhona abakhonza abahle. Inithi hamba lentombi bavele bahlubuka labengisalona bonke. Babona ukuthi ibulewa akekho noma ngabe ubulewe kodwa uShembe ngeke uhambe emhlabeni engathandi. Njoba sikholo maNazaretha sikholela ukuthi makufika umhlaba kuphela siyofa. Kodwa mangathandi unyazi lwesulu ngeke ngihambe emhlabeni. Bahlubuka laba bantwana. Mabengibiza bababiza lapha amakhaza isidumbu lesi sentombi engizalayo asivuma ungena ngamakhaza. Babebabiza lapha emakhazeni bafica inkinga. Bavela babebiza ngolwesihlanu bavela banqoma bathi kusasa siyamtshala ngo11 ngo10. Ngakhuphuka ngeza lapho umkhulu ngafika ngamesangweni ngacela umfundisi uMathenjwa. Ngamfonela wehle umfundisi. Ngathi ngalikhuluma lo daba ngeza kwehla inyembezi ngaba nesibindi ngalikhuluma. Watatazela umfundisi wakhe uNtombela wabuya. Wabeka amagama wabeka angazi noma kwathi beka kanjani kwayiwe esulwini kwabikwa izwi kodwa lapho umesulwini lathi uzongcwatshwa ngo8 ebusuku. Nikhona abakhonza abahle bahlelele labo ukuthi kufanele engcwatshwe ngo11 kodwa laselithizi ngoba yonke imiphefumulo iphethe uShembe nemisebenzi siyenzayo iphethe uShembe. Kwathi ngo8 uzongcwatshwa. Ngathi bangifika kuseni kwakuyilokudala ngasesikhathi ngihambe kodwa mina ngangikwazi ukukhalva ngathi ngihamba ngiyali lapha amathambama ayobekwa khona mangifika yafika ayiphela kubhisi bahlubukile laba bantu bathi basazaya kula bathi yashafuna yeswa athi ngizwe bahamba bathi basendleleni yaphathi umuntu yaqhuma amasondo elilodwa baqhubeka selifakile bahinde bahamba bathi bebebuya laphinde lapha uShembe yababamba ukhomthu umkhulu
bathi mabebuya ngo-12 ngo-1 sebetatazela bathi basendleleni sebolanda umzimba emini apatsha onke ngemuva yahlala phansi bathi ubulewe ngempela athi uyesabe kushamba uNkulunkulu ikhona amaNazaretha athi babamba shambe lolu thando lujulile amanda olungengofa alungabi enhlizweni abomawena efile aluluthando alujulile lunamandla ophethe isibhalo engifundele abaseKolinte angifundele kwabasekosho mina angifundele abaseKolinte 13 aqala lapha ku4 washa u8 maNazaretha bathi mabemlanda sebefika lapha bafika sekhayitha amalamba ebusuku athi lifeze idingo shembe uNkulunkulu shembe ungenze baba ngasoli shembe incele ungenze Nkosi ngasoli amakhehla akithi ahamba emhlabeni Nkosi ayingakuthandi mhlambe maye khona shembe waqhelise kimi ngoba abanye abantu basola kangaka bambatha ngabantu sikhule thina la ekhaya sezizibone labantu la ekhaya akuyona inkonzo yobungoma le maNazaretha inkonzo kaJehova ikhona abakhonza amandla akuyona inkonzo yamashoba le inkonzo kaJehova le umthwalo wakini ugcinekini hayi la esontweni uthola umuntu sendlale nebhayilo obungoma uthi shembe la esontweni lonyazi kanti mangako shembe sibakhonza sikhonza namabhayi sikhonza unyazi maNazaretha manje ukhona ubunye maNazaretha okuye kushweza insizwa mayifuna ukugalithi ngokhetha kukhethwa la kuyacelwa akona amankonyana amakhosazana ngiyokhetha ngifuna ukukhetha akukhetha kuyacelwa eNazaretha ake sikhuluma ulimi la ekhaya bakhonza manje ngoba sidukisa abantu uma sikhuluma ngeyikho uma ungasibuza nazi ingqondo zakithi ikhona ubuze ngizokutshela ukuthi kwenziwa kanjani ithini indlela yokuhamba awungifundele baba usoyitholile abaseKolinte 13 ubona lokuqala ungifundele ku4 uthando liyabekezela lumnene uthando linamona mama njalo angimazi umuntu mayithi unothando lukaShembe ngowamona uthando alisidumisi umona uthando nje awuhambe uthi mina ngiyamthanda uShembe wasingaphakathi kuwe ngenye ibamba kanjalo ngenye mina ukuthiwa inyanga izulu ikhuphuka lapha ezantsi kwakunenkosikazi yayithi mayibona inyanga izulu ziginqike phansi ikhombisa uthando yathi wey inyanga izulu yena bambona sengenye into qhubeka baba luzikhukhume kunjalo alwenze okungafanele yebo aluzifuneli okwalo yebo alunalulaka yebo aludlinzekile okubi yebo alithokozi ngokungalungile yebo kepha lithokoza ngesimini Nkosi busise baba amen thando liyabekezela uthanda lunalulaka awuzikhukhumezi uthi mina ngibukeni eNazaretha kwasi wena nakusezulwini bakhonza abahle
Yababaza babaza uJehova umhle wakithi ebuhleni bobuNazaretha abakhonza abahle. Inkosi yamakhosi ukhumbula abafundisi bezwe lakithi obabushabanga obabuthuli nabavangeli bezwe lakithi abasandulela. Obakhumbule inkosi yamakhosi osenzele khona inkosi yamakhosi kulonyaka kukhulu ngendlela esimangalisa ezweni lakithi na. Nikhona abaNazaretha. Alikho izwe lakhe indlu ngenyanga ezintathu. 3 months kuphela indlu complete. Sithi uyesaba uNkulunkulu shembe. Kodwa la izwe lakithi enanda uNkulunkulu wenza abatwana abahle sezulwini yakhanda indlu ngenyanga ezintathu yaphela. Nikhona abakhonza abahle. Siyajamaza. Kodwa Nkosi sicela amandla shembe encane. Usipha amandla usiphe nothando sikwazi ukulalela abagcotshwa bethu. Sicobele inkosi umfundisi osemncane uvele khipha nje project uyibuza ukuthi izoba njani bese uthemba ushembe ukuthi ukhona. Nikhona abakhonza abahle. Uthemba ushembe ukuthi ukhona. Besakha laphana ezantsi wabheka uZulu nalapha phezulu ekhayisani kwakhiwa. Nibonile nibona ngani abaNazaretha? Kwakhiwa uNkulunkulu abaNazaretha wathi ngomhla ka 23 kwaNgolosibili safika isilwana phana ekhayisani indawo engaselithi nje ngiyafona sengithukile nambona uNkulunkulu ngiyafona ngifolela uzakwethu hayibo na uNkulunkulu ngapha uthi na umkhomba ngapha mina ngomkhomba uNkulunkulu abaNazaretha uthi leyo uhlala nami unkunya ngapha ngithimbi leyi nami uyasapha wena ngathi ubona kahle uthi hey nami shembe ngapha. Nikhona abakhonza abahle. Ngajela nje nami ukuthi ngizawuthini. Kwagcwala ke ukuthi lo phambi kwethu uthini. Sizohamba kuhle inkosi yamakhosi. Singafanele indoda engayihabula phambili ukuthi yayithi mayibona inkosi ethi umfana kwashembeyo. Ithi ngalabutho leyenqanqa lithi yasula isilwane sathi hamba indoda yawuphose ngehlathini. Nafuma ingatholakala ukuthi ayihlalifa nguNazaretha ngoba yayisiyibona ukuthi ushembe naye. Ngelinye ilanga yatholakala insizwa isigaxe phezulu kwehlahla somgani sifaka ucingo la entanyeni sinenga. Itholwa ngabafana kwaqhamuka inyoni lokuthiwa ingede ihamba ikhala abafana befuna inyosi awuyazi ngoba ingede inyoni hamba ifuna inyosi. Bayilandela abafana lenyoni bayilandela. Kanti iyafika hlala phezulu. Kanti abafana bahlangana ngamathamba lendoda. Baphuma bahlaba umkhosi abafana beza abantu bafika base bayigagula usibani ufuna ngathi ulapha ushembe uyashaya amanga buphapha. Nikhona abaNazaretha. Mawuphapha ushaya usuwedwa futhi utshena abantu sikubona wehla nje emsembeni yini uhamba ufuna amabhanki usuyisangoma ubuye amabhanki akusize ngalutho kanti usiyashaya. Nikhona abakhonza abahle. Nasi sezulwini abaNazaretha. Thando lebekezela. Thando lomnene. Thando lesigabisi. Umuntu oyigabisa uthi iNazaretha emweni akwazi kwakho ngaphakathi uthwele nelunyazo leSulu Nkosi. Nikhona abaNazaretha. Ube nenseka. Umuntu ethi noma ebona ushembe engabi nenseka. Sasinabantu abanjalo namhlanje. Uthi ushembe nangu yadlula lapha. Bengabi nandaba. Uba ngathi udlula umuntu. uNkulunkulu.
angabushimiswa ngaphakathi umuntu onjani lo nganayo imiswa makhulunywa ngoshembe makhulunywa ngoshembe usici ingwele ekhanda kumuntu kodwa vele phela kodwa vele asisonke sokhetha ushembe nikhona maNazaretha angamelanda abantu thona uNkulunkulu ethi hayi walaba ushembe wethu sonke maNazaretha ushembe uthandwa la ngabantu abangelutho ithi lengcwele ngoba yayijwayele ukungixoxela ithi ngenye ilanga inkosi kwamthethwa ithi kulomuzi babe kuwo makusodwa kuwo pheshela lapha kwakunendawo okuphuzwa kuwo kudliwa lokhu okuphuma phansi lokhu utshwala okuphuma phansi lokho angikwazi kahle sathula isilwane yangezulu yathi benzani la kwathi inkosi bayaphuza yathi lapha kunengane zami kunabashumayeli bami lapha ushushayela hey ushembe ukoqile maNazaretha nikhona abakhonza la phela ushembe ufuna simlalele ithi insizwe enye ingixoxela uthi ubabamkhulu wathi ubabamkhulu akuyeba abantu ukuthi mabe uganisa bafike belale ngoba khona isikhathi esizayo lapha abantu bayolapha khona ukudla kobe sekudula uthi manje ijwayeza ukuthi manje uganisa nilala nokwenza njani ngalesikhathi sekudula ukudla ithi sengiyabona namhlanje ayisekho imishadela la into yashosha emphelele maNazaretha amen shemba kayikizi maNazaretha into akushow sekunjalo nikhona abakhonza la ayisalali msho indlala isimo somnotho Nkosi amakhosi sikhumbule singantuli thina iswe kuthembele kithi abantu mabebona iNazaretha bathembele kithi mawuqhamuka nje iNazaretha usuke sazi umuntu ukuthi uyaphila sicela Nkosi ubuyise lo uyathando Nkosi osithanda ngalo nathi manje ngene iNazaretha emsini umuntu kulanjiwe kwaphuma kuphilwe ekhaya kudliwe namhlanje singene iNazaretha kufane yini amanga asike namanga uNkulunkulu akahlali umuntu onamanga uyamkhuza ngalo ungena ugula uthemba uthi nangena iNazaretha uhalalisa ndingasinda liphuma ngathi ufa kakhulu uthemba zithi ngakho sifika umvangeli mhlawumbe ubaba uzabangcono uvele kufane nje ufane kosamakhosi ezweni lakhe Nando senzele khona kakhulu ayizolo sijabulile Jehova udlula siyakuthanda ingane zakho Nkosi amakhosi akuthanda abantu baseNanda Nkosi Thixo omuhle uma siphambuka mhlawumbe senza kungayikho senziwa uthando shembe ngicela usithethele akuthanda abantu baseNanda basela khona icela unamandla uthi Nkosi baphe fundiswa siphi project ukuthi mawehla umhlangano yababheka bezayo lapha na obaba basesebekhulile sibapha amanzi umfundisi kuyenziwa lento le maNazaretha uthando ikhona abakhonza abahle wasiphi project ukuthi uNkulunkulu angashintshe emgwaqweni phambi kwabezizwe ingani khona imizi asukuma ingane kaJehova zenza uNkulunkulu manje usengena ekhanyisani kube mnandi sicela amandla Nkosi la singenzanga kahle khona sikwazi ukugcwalisa ngoba wena ungangomhlaba Nkosi awulingani nabantu bonke abantu bayafisa Nkosi ukuba uwe kodwa ngeke ube uwe ngoba wehla wedwa ezulwini wazi wabuza amadoda phezulu kwentaba uthi aningibuzi ngamadoda uthi ngivelaphi nikhona bakhonza ngakho awabuza amadoda sisho besho ngalo kwababuza amadoda ukuthi aningibuzi ngalo uthi ngivelaphi uvele ezulwini maNazaretha uvele ezulwini mina wangisizela ubaba ama nobaba sihamba nje sobabili khona sasiyakhona uma lolunyazi uma qhamuka imoto isithuthuthi uma qhamuka lesithuthuthi bese ngihluka kakhulu kaloku kunento la kimi tipha sokushayiswa imoto bese ngihluka nje kakhulu kuba beze kimi asuke kuyile ngapha ethe ngapha inhliziyo yakhe bese ithanduza ke ngase siseduze bese imshaya simthatha umuntu omdala somphosa wayefaka lezi ibadada ngayibona imbada ziwa le athi ngiyafika kuye isithuthi silele phezulu kwakhe nalo mfana oshayelana awulele ngaphezulu kwakhe athi shema sizala sibaningi bazothi bengiyothwala ngaye bazombulala ngamemeza unyazi badola bahlatha unyazi lezulu ungabukisi ngami emndenini athi ngizalwa ngedwa intombi endoda iganiwe namakhosikazi amaningi kodwa ihamba ngedwa mama ngizoba yini laba bantu bakithi izandla zokulwa nabo ayengizibe nabo
shembe ngisize umphrisela iphuma igazi ngamakhala nangomlomo akukho la ngaphuma khona igazi sekwenze konke okwenziwa umuntu masihambile emhlabeni athi ngambheka mbothi hambile umuntu okukhulu ukushesha ushembe waletha amaphoyisa okukhulu ukushesha ushembe yafika iambulance yathi mayifika bafika noma abefika noma babona bafika nje siphapheme ushembe sayivusile ngizwi lakhe wagcwala ke iminyaka sayiphilisa iminingi mina le minyaka indlela wayeshake ngayo simningi iminyaka sayiphila ngiyabonga shembe ingcwele uNkulunkulu wangifihla kwabakwethu abakhonzi la baba indoda iganiwe ukhona abanye abakhonza kwenye indawo mina indlu yakwethu ikhonza lapha eNazaretha okuthiwa sengithwale ngawo usho njalo futhi ke angithi la eNazaretha noma bayahlupheka ubonakala ukuthi ahluphe iNazaretha ibonakala iyahlupheka ngiyaqhubezela nje nabo belinoshebe futhi ngalilambi iNazaretha bekubona iNazaretha hambe cela ukudla kubantu shathwa nalutho kodwa ushembe ayenza indlela ukuthi ilale endlile amen siyabonga Nkosi yamakhosi ngiyabonga kuqabatele ngumntwana omncane kakhulu ozaleke emzini omkhulu onomsindo kodwa ngicela izwe lakithi Nkosi ukuthande zona senande ukuthanda Nkosi uqoqe libe into yodwa shembe ngcwele uma ememeza umfundisi simuzwe sonke idlebe zethu zisheshe zimuzwe umfundisi ithi Nkosi mayikhuluma phezu kwentaba ithi abayifundisi bayisala sami sokuphosa uma ungamlalela umfundisi kathi ulalela bani kade khuluma umshumayela ekseni ukuthi bayebetha abanye mina ngifuna ukunikela kushembe kodwa ebeyala umuntu ukuthi mana manje la uma usula ikhasi ungenile la eNazaretha noma ulimemeza ukuphi igama likaShembe uzoje mina ngamemeza igama likaShembe emgwaqweni indoda engisala sishawe isithuthu sekuphelile kodwa uShembe wabuyisa umphefumulo kuyo akasiyelona ukuthi kuba ubukhona akusiyelo ukuthi ubukhona buzophila uphile engekho eNazaretha uhambe ngensizwa kodwa uzayigidiza ikhala kwakuthiwa ama-diesel angapha iyayigidiza ifefezelele umama seyemlindelweni sekuhlala phansi seyemlindele umama bayemlindelweni kwavela kwavuka umfana nje iphala emgwaqweni hamba nodadewethu uphethe umesi namqonda njengokufa wathi mama kwenze njalo lale ushaya umese la ushaya amanxeba awu8 kwaphela ngayo kwagijinya kwayiwa lapha emlindelweni wawamanyeze nangu umkhokheli sekwaze yiphara umfana wasekuthi abefika baqoqa into engasekho bemphuthumisa bathi bayibomfaka lapha dokotela sole bemcila ukuthi ngempela ngasekho wabuya umphefumulo wakhe waphila uthi uma wami inkosi esifikile ezweni iseyobonga 2005 nikhona abakhonza abantu uthi uyobonga uNkulunkulu ukuthi ngibisile baba ngizobonga abangiphisa ithi inkosi wena wawungasekho sawuthatha thina kusho uthini sawuthatha umphefumulo sawubeka ezimpahleni zakho wathi uma ungena esibhedlela sawubuyisela esidudini sakho waphila ufuna sithini shembe phelele shembe incane uma umuntu ongakathandi ehambe emhlabeni ngeke ehambe kodwa uma usuthanda wena ngoba umuntu uphilela ukuthi ngelinye ilanga uyohamba emhlabeni kodwa siyacela shembe sihambe ngesandla sabantu namhlanje la Nkosi amaNazaretha adutshulwa ngabantu ehambe emhlabeni ithi ibingezi kuleli bandla ithi Nkosi ngelinye ilanga kimi 2007 nge-18 January kwakungoLwesithathu phezu kwentaba endala ithi ngaphindi bengisithanda isibhamu ungaphathi futhi bengisasa ungabhekela ngizithenene ngangaba isosha ithi ungaphathi isibhamu uthi mawuphathi isibhamu uzofa uyofa ngaso nikhona abakhonza abantu amen ithi mawuphathi isibhamu ithi usho uthini phezu kwentaba emhlabeni 2007 kwakungoLwesithathu ungaphenya ifoni yakho 2007 phenya ifoni yakho ngoLwesithathu umhla ka18 ithi ngaphinde participate asikade ke eNazaretha sesibone nje abantu kwakhona esotweni abanye bengamaphoyisa thola usefuka usisabisa ngesifithi Shembe lento sayishiya emhlabeni lento lento sasiyibuka beyiphatha emhlabeni wawuzusabisa ngayo wena usakhukhumela umuntu
isibhamu uzakukhukhumala umuntu akasathinteki ithi singamanazaletha angithi la siphethe ihlabelela namabhayibheli nezicephu nezimboko masuke sentabeni inento esiyiphatha kuphela wasufufumala phambi kwethu wena ufuna simesabe hayi bakwethu mayigazi savukula ukusizwa zikhona phela emhlabeni zikhona insizwa emhlabeni ithi inkosi kuNkulunkulu wami ithi inhliziyo yakho zohamba umhlubuko wayesayibali zona ishiyani zayingqophela ithi wayesayibali zona zonke kungenzeka nawe ukuthi wakhetha inkosi kanti ushibaza ukuthi uhamba umhlubuko ingakho manje ukukhupha nesibhamu sumkhulu asazi wena kuphela shemba singayazi enye into emhlabeni thina sazi wena kuphela ukuthi uNkulunkulu phambi kwethu wena kuphela uma uqhamuka kufanele siguqe sihalalise ukuthi uyingcwele yesabeka ngoba uqhamuka uThixo okhokho bethu noNkulunkulu bethu uqhamuka uThixo wabona ngoba abamkhulu bethu bathi uye lo fanele simkhonze othi thina kasize sifaka amabheshu phambi kwakhe uye lo fanele simkhonze wathi mayifika emadodeni ezizinto eziphambene awaqondisa ukuthi la emhlabeni ilento ofanele hambe ngayo ushemba waqeda induku zakho la thina abantu bethanda kakhulu induku usho la esontweni emdala befika esonto umuntu eqoza kanani ephuma umuntu sekuphi induku lo muntu esemshithi umsindweni yathi nyanga esizwa iphela lento mawukholwa umuntu awubhindu umuntu sejombe ihlahla sambe ehlihla ngani umuntu lo muntu usebenze njani manje usuke esontweni njalo ushemba siyekisanga wathi ayiphela lento wathi into ekhonzwa uNkulunkulu siyaphela yonke sikhule thina emhlabeni usindoda yasekuthini umnumzana mangabe eyongena emsini wakhe umusechwaya kuthiwa umnumzana wasekuthini ke lo chwaya uchwaya ngoba nikwazi Nkosi yamakhosi ngiyakucelela Jehova umuhle nesifo enginaso sisha njengasazi kodwa wena Shembe uyasazi baba uye kuthi njalo ngo-10:30 ngiphume ihlumo engasazi emzimbeni singiphume sithi bhedu wonke umzimba iluma lendlela esimangaliso angiyazi Jehova ukuthi yini kanti zolo lokhu bephula amathumba amancane phumba ahamba ngaphela lamathumba sekuyisihlumo manje Nkosi ngiyacela Shembe engcwele ukuthi uncudule ukufa ngoba wena Shembe asikho isipanelo nginaso likhona bakhosi nala qede Shembe engcwele khumbula abazali bakho khumbula intombi engizalayo Shembe la ilele khona khumbula insizwa engizalayo Nkosi uyibheke uyithanda khumbula nezona kithi khumbula abagcotshwa bezona kithi nesisebenza nabo lapha enani ubakhumbule Shembe engcwele ubathanda usipha amandla ukuphila Nkosi usiphe Nkosi nezinyawo Shembe njengoba selishila izwi lakho Jehova ngalilela Nkosi usukhipha umhlangano wakho nathi sibe Nkosi sibhale kodwa singabhalwa ngokwenyama sibhala ngomoya sithikithe Shembe engcwele sifihle ithini izitha ziningi ezingathandiwe ngaShembe ngiyabonga Nkosi yamakhosi la ngone khona ngiyacela ukuthi lezulwini sengibuyisele ehlabeni amen. Siyabonga amazwi amnandi siwaphiwe umfundisi umvangeli wenkosi inkosi izimbusisa. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sesihlanu. Sizocela umvangeli uNgcobo wasesaswini asola isihlabelelo inkosi imbusisa. Nkosi kusipha abantu
Nomela sitimela samampondo tholela futhi imbali bevale emasangweni elalizwe isitombiza uyagobhoza njengamanzi othukela la ngaphuma sothe nabalothala bangula zandla sinemsebenzi njengelanga ngokumahlombe ngokungubala hlahla somdlebe singahlabanyoni isihlalo ngezezulu kuphela nyanga sesibini mkhonto bazwe emazulwini bazwe ngohliziyeni okukhawuzela base bethukusa bethutheni kadamapeni osenza ngakhona tekulabafazi namadoda behlele etekuleni andebambayi bethi mewabusa nyanga sezulwini boluflathela bofuna izazi ezazi umuthi kwelasenyakatho muthi bawusebenzanga lutho usodida selodidimala nokubitise nomalevana babadideka induka madide befihle emzini amakhosi engayizivele abathe bekhiphe ephakameni afokazela amakhosi abangcobo ofakazi umzondane enkosi wabangcobo emaqadini wathi umzulu udumele nyangasezulwini babekhoshe ephakameni ofakazela unjile enkosi wabangcobo emaqadini ofakazela udubelibeni ofakazela udabelibeni bethi inkosi ensizwe sibone emabaleni ushishiliza ngehlangu beyoqeda amacala eqedwe nganono udumo olufakazela olwemusha ngibona segoni shuki bethe besigase kamthumeli benesithatha emgcoleni indoda yasezulwini umpandeni ukudula kade kwasabe emqedisa bemhlaba untambaza abakhonzi sebandeni inyanga bengaphathi kwamenye izinyanga ayiphathi kwami inyanga bengafuna emvulamlomo ezinyanga ayifuna emvulamlomo babafuna ngothi ngolekosazana usefosesezulwini esibasepesikobela kokukhipha amakhafulithi kikwethu wena kungabe enkantolo lesibita lelithangamthelela babasalinyazi basezulwini ingcwele ekhapha bemazulwini nabele kwezincazana abele zetekadela okwekonyana ukwezilubisikanina lendaba esezomedosha abalanda bezithuma kumakholoba bangali bangasangemelela tongasalendelela kilo esidwa udaba olwisisa abaqobo balo bekhebezona sesandeni umkhabokhabe ephindelela abazimabo bafindidisa ukhona abamsondayo bekumsibhade kwentalo sasezulwedala begcetshazulwethi malonisa imama thokoze maqanda ibusa zalalisi lapha emaphepheni oqababusekweneni babangasuthi izilapho ngolwelakunyameni umkhalambu besilo sababandelweni besikhole sakungibofakaza kuqela ofihlingeni obengafihli ufakazi bethi ixosha bagombele sibone enyazini isilo samabanga sankolo bagulo okhathayini besibasasendukulu obathi ngeni unyazi okusuyihlumithe babalalisa amakhulu awezenelezinikewu ebezulumi kwasuthi ngomagcikeni vele besebephendukiqoloku bababasheza wethembe indaba misitemangamthetho bephendukutabisimi ngokhande ebavobuzela abantu kutheleze bephendukutabisimi ngokhande mfani wezofika bamgaduli bambela mhlophe yoqothuza ufe yofika ushudwa abamela kanjani abasemhlabeni ababephika indenya ngasezulwini onezingasezulwini umagameko aphilisa amalosisi umkhothoezamuqekuba abothi bangwalizo bakhothisa ingcoweqwantuwekeyi sikesenjini jokunenjini ehlala basemhlabeni bebengakanani ilanga selidululovu sitabumadolo kodwa inyanga ubenza bezemela ushithi sivivale abantwana mgaqwebusa zasemhlabeni etukazantingasha zingasibane sibane sasezulwini silabamagabegame badlulowatha zasiboni izizo zamawebe zayeshwamalemika zaligagula igame eliphakade yabifakazi ukukamkushwa ethi indaba enkulu bisematheni udumo eliphakade bengoni amanyathelo udambukusa inkosi enyathelo badambukusa baphinde badambukusa inyendebeni lehlozini unogwidi babikisivakashi bazonabikhenana shoneta bangapheshenxiweni wanoswana umlomo obanomnabobazomizinase uthebezisisila sabasesiqalekisweni abaqalekisa ngokuyiphika endulabhombela isibele samakondo inkosi yakithi abathe beyiphika beyiphikelela kanti yasezulwini ibisihlukuhlwe ekhasini ovunyekela semozambiki bethi kulukumba abakopana wenu makayikulosadikosa lifanelile bangwane bejalelile bejaliswana sida sakushoma bethi osiyezwi limakhale umavume ephindelela ovuke izizwe ofunekela seswadini ofika balusudu weqathe abulaserithithini ofika balusudu weqathe nasesigodlweni
ubaba wesikolo sesile wathi kusehlambulukweni zonke izizwe. Cela ningiphelezele kusasa ngiyimbuze. Mphathi imvunulo inkosi enibusisa. Indabenkulu.